July ni som pahnih Times of Mizoram News Analysis a chuan KNO Parliamentary Secretary mi pahnih wangin Meitei-ten Naga te lom lo kuki le Meitei-Kara inbiakna a omem ni ti le Hmar Leaders Conclave 2024 thirlok na te kan ngai thlau don nia June ni som ni paria le som ni pako chung khan Kuki National Organization KNO Convention voirukna nei ni in khahuna khan November ni som ni sang ni som ni pathuma KNO Arm Group som pasari ten an lo rel to Kuki nam si pai song na tur Kuki Army chu an poma suspension of operation agreement waya Kuki National Organization chunga helpol som pasari te chuan Kuki Army ya ho an rem tita ani Khamirual Khan Kuki National Organization hruaitu tur Council of Minister Parliamentary Secretaries an thanghal boka KNO puipa tur mi som ni pali an thlan tharjinga hian Naga mi pahnih lai an omve a hei hian Naga le Meitei-Kara boruak asiamta ani July ni som pakhata kan video khan Royal Meitei Council chung thu buaina kan soya Naga te po an bang big lo Meitei le Naga thisen inzom na mufia ve thaimia lo Naga helpol hruaitu anom ve thomaya tunlai khovela hian adik le diklo lam ain kongpo abel lam apiang zo angche tiang deu khan mipui tamna lam zel hi adik angangai na alian to a Naga hruaitu then khat KNO hnuaya omte po hi andik nge diklo ala soi theilo chuti lain Manipur Naga tamjok hoina lama an hoidu lo Manipur Naga tamjok hoina lama an hoidu lo wangin an unaw Naga te tui thar an nitajok ani KNO Council of Minister kan en chuan serial number pakwana Parliamentary Affairs changtu momo maring kan hmu a maring hi Naga ham Manipur Chandel le Tengnopal district anni KNO Council of Minister Parliamentary Secretary serial number som hina khan Benjamin Lamkang chu Sport Secretary atan kan huboka Lamkang nam hi Manipur Naga nam som pakozinga upaber pol ni in population ero antam lova kumsang ni som pakat census of India data ang chuan mi sangriat anting lo dewa Chandel district an khosadeu ber ani tuntum Manipur buaina wangpo ni lovin tunma tang to khan Manipur Naga hruaitu then khat hi Kuki National Organization hnuaya anlo omto thina achan chu Kuki dominated area chunga omte tan chuan Mhar Politics han tuipui viau ahara political demand chu thuran then komchak komthlang te mit mei ven reng ai chuan an zinga telve lo kha tha anlo ti ve ani nge yang Pakan Revolutionary Army Chairman Benjamin Lamkang chuan KNO abela United Minorities Liberation Army Umla Chairman Momo Maringpo chu KNO hnuaya omve ani KNO Convention voirukna khan heng Naga Arm Group pahnih hruaitu te hi Council of Minister anron thur chuak tanal maya Meitei temit afulo theitalo ani tunma atang to Kuki National Army Kuki National Organization hnuaya lo omto Manipur Naga leadership te thunun theilo kha annimyawa tuntum Manipur buaina hian andinna ati buai velova lungpui chunga insa tiang dawin an hing velo KNO consolidation Kuki Arm Group in hlom khom na Kuki Army hi Naga le Meitei te chuan hlau chawnalian taka an hmutran ta a Kuki dominated area che vela Naga omte tan chimralna boralna tur tluka an huta ani chuwangin tunma KNO hnuaya umla le PRA chairman Momo Maring le Benjamin Lamkang te chunga Manipur Naga Meitei temit afuta thupa heng Naga helpol pahnih hruaitu te chunga thil thalo tak antidu nge yang Momo Maring le Benjamin Lamkang wangin Meitei te chuan an unaw Naga te an soisel te chiama engemotak titurin an norna hle ti ila aswal lowang chutianga Meitei ten an norta ka chuan Naga nam then khat chu Meitei dar thalanga lan moi tumin mai an phi ta sup mai Maring Uparap Assembly MUP chuan Momo Maring laka kut silin July ni thuma social media alo lang Kuki National Organization Parliamentary Secretary atan
momo maring ruat ani kha maring uparap assembly nen inzom na anei lova kan hriat puilo kha thilawanga kan lo boy vena tura omlo tin thuchwa an siam an thuchwa ina soizel danin momo maring hi maring nam nen inzom na anei lova maring mi puiten athilti kan hriat pui heklo momo maring chunga engthilpo thlengse mo phurna kan nei lo tunlai Manipur buaina hian momo maring wangin maring namtelaka rildudang lam nei phana tur anilo anti lamkang naga ver kunpun LNNK point Benjamin lamkang hnol na thu an chwa ve boka Benjamin lamkang thilti le LNNK in zom na anelo anti Benjamin lamkang hi lamkang nam anilova kan thengai lo lamkang mi puin ashing nuna mo phurna kan nei lo chuwangin mimal Benjamin lamkang wanga lamkang nam mi pui laka ngai dan siam tur anilo antibok nam khat dildum hun khatawam hi thil har tak ani maring pa le lamkang pa KNO hnuaia anom ve hi amak viau lo mak tling ta jok chu heti khopana ga namten meitei te soisel na neu an ngai poimo ta viau hi ani naga hindu sangtel te ngai mo hleilova naga mitlem te KNO hnuaia omte naga nam annilo hantidu naga nam hi anro pui viau don lo nam thisen hi pol organization rel fel thei anilo Meitei le kuki inbiakna a omem ni July ni som BJP Manipur State Executive Meeting a khan Biren Singh chuan Manipur buaina stakeholder nampani ten inbiakna an nei thu apuanga Meitei do he kan ti phona in pan lova tho afungai lo kan ti boka Biren Singh tongkam hi don mulum top chu kan ding chia lova engemo tak chu red a omni in kan ral khat din ve top mai ni heti lai hian July ni som ve khan kuki village volunteer chuan thuchwa asiam ve ngala kuki civil society le kuki village volunteer tetiamin Biren Singh-an asoi inbiakna tel te chuan darkar somli pariat liam ma inbiaknan tel thule thupha choina siam turin thuchwa an siama kuki pi kuki student organization kuki women organization for human rights le kuki village volunteer tenena indron khom na omlova hetiang buaina kara inbiakna lo troi omte chu kan en liam don lo anti thuchwa an siama tang hian darkar somli pariat ni aliam to a engpol te main channa an la pelova chuti lain kuki student organization le kukin pi Manipur te chuan Biren Singh-an asoi inbiakna aumlo thule Biren Singh chu chip chiar zoka inbiakna report puangzar turin an phutani ral khatatanga kan rin dan chuan Biren Singh hian kuki hruaitu tu te mo chu inbiakna nei pui turin asom theya hei hi Biren Singh chuan asoi war ta deu ni in alang kuki hruaitu athian te tu te mo mimal angin abe theya chung kuki leader te chuan pol angin Biren Singh hi andor lem lo theibok hanle le lokila jun ni som ni pahnih tlaya Biren Singh guatia jintum khan jun ni som ni pathuma kuki pol then khattene anin mudon ti report he channel tang hian kan lo puang to a jun ni som ni pathum pathian ni khan kuki mi then khatin Biren Singh an hungei thu report om zui nge a kuki mai che pakhat le Biren Singh thlang niom tak adar bok khatiang inbiakna kha pol ayo nge an mimal thil kan thazui lo amaro chu pol then khat hruaitu an ni ve tho om sia nampum pui ayo anga Biren Singh-an asoi po hi a om lo hran lo kan soi to sa kan soi le thin inrem na boruak mon om separate administration po mudonila inbiakna ani abultan na tur chuwangin inbiakna hi pongpo dodal ngot turani lo Biren Singh ani emo kokomi United Naga Council India Sarkar po niro se minbedu anom chuan inbiak atha minbedu hran lo point antan press release kan chwa fawa minbiak dunan nei te chuan inbia ila kan thil du le kan din nakha mai chana chiang faka hril mai turani inbiakna apoimo kan ti rualin silchar huna Ziribam SP hova Ziribam CSO ten biakna peace accord dachi angkha chu chin thunjom lo atha om mange khatiang inbiakna rintlak lo angkha kaini nammol ho hian kan dingle burthina Ziribam district po inbiak ma ain inbiak nuwa inkana athleng tamzo
Hmar Leaders Conclave thlir na July ni sari sang ni som ni pali khan Hmar in pui General Headquarters chuan Hmar mi pui hne nangen na le hriat tirna asiama July ni som ni pathum som ni pali chung khian Hmar Politics dinhmun le ankal siam rel dan tur soi ho na Hmar Leaders Conclave nei anidona Hmar Politics chungchanga du dan le rot na mathlir nei te chuan chumi huna soi ho tura thelu turin Hmar mi puite an somani Hmar Leaders Conclave sang ni som ni pali hi chu tiang chuan hetiang zong hian emo rot na siama du dan soi kan tum lova kan soi phak po ni chia lo amaro chu mai ni thum Manipur boy nuwa Tribal Unity Movement zofa te politics enin thasom pari lai in dona akal nuwa Hmar Politics kalzel dan tur soi ho antum le no hi achan le wang a om nge yanga achan ni o malang aso khok turte publisher ngai dan ve mai tarlan kan tum donani in rin lok nem em om lovin meitei ku ki buaina min nanga kan du wang po ni lovin kan du lo wanga bang thei po ni chuang si lo kan in dawa meitei ku ki buaina naga lo zong tribal namte min vai ma taveka zofa te tho ho na Paul Omsa Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF chu Hmar in pui chuan aring tok viawa July ni som panga sang ni som ni pathum thleng khan nambira thu chua engma siam lovin ITLF thule langin Hmar in pui le Hmar mi pui ankal top mai ni amaro chu June July sang ni som ni pathum bor chho khan meitei ku ki buaina kha ku ki zomi ku ki zo te soirik anita a Manipur zo fa te chu ku ki vek kan ni ti Hmar mi puin an pom thlap laya ku ki thumal pia marten an ni na identity in shiat dan le na in let ling thak zomi atelta ka chuan mi zo chu kan ni na ania zomi ero hi chu kan ni na ni lo ti ngai dan alo chuak ta a achan chu Zef Dictionary Oxford le Thanglung Dictionary a po mizo le zomi omzia omsi lova inti mizo taka anom reng laya atop lamatanga in kova han zomi le dai kha an re wang po ni lovin mizoram om to a mizomi puin zomi kan ni an tingai don si lova thumal in hnai tak omja thumhun po ni se atam zo kinan pom mizo chu zomi aya an thlang ti na ani July ni som panga sang hi som pathuma Hmar in pui chuan Special Assembly akawa Declaration thupuan an siam an thupuan pathum te chu Hmar mi puiten Manipur zo fate movement kalmek an thlopa Manipur atanga Hmar mi zo ku ki zo mi te zalen natur hi an thlop panhi na Biren Singh Meitei Sarkar Meitei Lipun le Arambai Tengol ten zo na thlak te laka chin suat na an kalpui hi kandem tak zet pathumna tunang nam buaina kara hian Hmar hi mizo nam kau peng lian berani na da hniam arem lova eng tikong ma in mizo hi kan William don lo Hmarin pui chuan Hmar mizo hi kan ni na dik tak abula tanga atop thlenga kan ni na turani ti apuangani ti chuan huna kaljela Hmar in pui le Hmar mi pui du dan ngai poimo ani talwa Hmar district Pherzol le Jiribam lam veng him turin Indigenous Tribes Advocacy Committee ITEC adingta a heta po hian nambil ru da bovin Pherzol le Jiribam district chunga paitele thadau tene na lungrual taka melma kando theina turin ITEC din ani huneliam zela Jiribam district lama boruwa kain mungtana February ninga sangni somni pali khan Hmarin pui chuan thuchwa asiama Manipur meitei ku ki buaina kalmeka Jiribam Pherzol district lampo ahim to lova Hmar mi pui bubitna district nima se nambil anga engma kalpui lo turin Hmar mi puite acha mol mai ni Hmarin pui hruaitu ten an unaw te lung oilo hlau wangin nambil ril ru an tarlang du lova Jiribam le Pherzol mi puite po an bengdai ram shamani huntam taka marters thlanwal vuina programa te khan mithen khatchuan nambil ming an choilar angrenga Hmar mi puiril ru na deu thin ma se tribal unity apoimo a anin sum ram shamani Manipur state abik takin Churchanpur district chunga Hmar te hi kan unaw thado le paite angin an chaktok lova ITLF apo an langsar ngam chia lo po ani theya an lung oi lo na
an soite khan ngai sak a hlo lo ni in alang bok Hmar Politics kanen chuan Pherzol district a 90% lai chu hmar vek an ni Manipur pon kanen chuan Assam state ta kanin nga na ber chu hmar unaute an ni a Mizoram po chu ti thau Manipur Chorchanpur district chunga hmar unaute andil ru kan lo ti nat viau chuan vui thei an ni ve tlat Manipur pon hmar mi puiten Manipur Politics an thlir hian an unaute kal siam rel hi adik chia lo ti an hmu a hmar in pui po an nor deu po ani mai thei thlasom pali buaina kal to hnuwa tribal unity da poimo tu hmar leaders ten an ram tuan dan tur political zinkong an thlak ve don ta ni in angai theya famto pu ls mangboyan avei lungpui lungte in kam ton anga kanin za ton lova malin hambil langsarna tur chia kan ngai tua chuan anambil angin separate administration po huma ila kan laboral thei Tripura state Tripura Arami ten autonomous council politics ya an khel phato Assam state Assamese te minority an ni mek hun engemo chen kha Mizoram sarkar khaltu ten politics at thlak tang martelaka an khela wangin chibil anga movement achwa pha mithen khat MLA politics wangin Mizo unity in atwar raiviawani tuna chuan Mizoram sarkar in hmar tongpo major language sa apom to Assamese Himanta Biswa Sarma ma in Assam district palia Manipuri Meitei tongchu associate language sa apom sakdu chuan Mizoram sarkar hian alapom ve mang kanin du sak pole kanin pumkhat na athuk zelani HPCD in Mizoram sarkara movement akal pui wang lai takpo khan revival atlak don chuan Mizo hla nge in anzaya Mizo tong hla culture an dolova sarkar laka inrem na angin ifa upaber hi handu sak ve deu ta che tia an nor na mai ani tute mo in lal du wangin zoram mi puile hmar nam anin dotir lek leka hetilek hian zofa te khovel an hnuchia ani sarkar in thlaka mi puiril ru po in thlak zel Mizoram pon hmar mi puite Mizowa an chiang diktak chuan unaw tha dote atam beran ni na angin za derna nei lo sela chuan Pherzol district le hmar mi pui hian Mizoram chunga rin lu satya po an du zok amaro chu kuki angin antuara kuki angin demand akala nam tin damna ani don phot chuan kuklen hnuaya chuan zalenin yomang miang anti mai chawani demand tur an hello ani lova memorandum an thelu thailo ani big lo tribal unity zofa te khovel hi parvul ve se andu ani hmar leaders conclave hian hmar mi pui omnaram te Mizoram lamarin lu movement kalpui turin ron tiklita se lungpui lungte in kamton ti hi aomzia hrilfia kan ngai to lo khopang marin puin ami te du dan anga malam panzel dan tur an soi ho tur hi lung oi lo na ruk an nei ti alanga ITLF thak na tur ni omalang zo united po hian mala se adin pui tu Mizoram NGO coordination committee point Manipur zo fa te kai hruai ngai an ni ti hria in hanvil veng mol te se